Bapak Dewan Juri, sambah tengkung terdapat Bapak sekali bahwa maaf kita kadang-kadang terpendapat. Aku kabin salah. Salam disambah terdepan aku sekali bahwa maaf kita kadang-kadang. Dia berdahu. Sudah terpilih. Manita aku. Sambah terdepan aku sekali bahwa maaf. Pada Allah. Sebuah punangku surang dua dua tiga lah nantas sambah jambu lah serapik serangkukan jumlah beliau angku ninyak mama alim lama cariat pandai satu beliau nam lingkar dua detik mana tampil ambung mengarang menipukan sambah bahwa jirat mudo-mudo serumpun sakit juga milu samu diradahkan mudo duduk dan siap dengan mudo imam kati duduk coba mudo lagi di lingkung sambah. Sian pamenan lalu kecimpuan pamenan mandi pulang terbilang bala batuk sambah yusimbuah saja sambah tibo di beliau wangku minyak mamak salam tibo di beliau sabado bumi keputusan atau mahkamah diminta kadang-kadang kehadapan beliau Iyo sampai aku. Itulah sampah nama-namu balikokan titah nama-namu bapuhunkan memandang kadapan beliau silang nambari pangka karajo nambari bapokok kodari nang kapatan kok sirih Allah bayu bilang siap Allah balap tingkit janjang patapiak bandua kehadapan beliau wangku minyak mama alim ulama cadiak pandai satu beliau kampung nambah umpuk ngarai para sunyu dati panang Jawa samu kita layangkan panandakit samu kita dukiatkanlah hadir beliau dati belampiak na lantangkan pintu na masimbahkan lah duduk beliau dati para sunyu dati beliau silang na bayi pangka karaju na bari pokok polai nantai si yati tailang ni matu buik rasul na mengakuk panah rasul na menyebut hadapan beliau wangku minyak mama alim ulama cadiak pandai satu je beliau nambajukan duduk di rumah Allah berhati duit dikakuk panah disambit katu yang tak katangah hadapan beliau wangku minyak mama alim ulama cadiak pandai satu je beliau nambajukan duduk di rumah nangkuk kepunyaan sampah yang dipinta kadang-kadang hadapan angku datuk iluan Angku datuk menggodon. Artinya tantang sambah dititah persembahan angku julah danjung tinggi dampak nanya gadang. Allah kasan buah kabari dangku nang katak mah cekuk karano ari Allah parempang tinggi juo kok lain nantai si isi yati tailang ngilang ni matu. Buik namanya buik pana nak manta katengah kehadapan beliau angku ninyak mama alim ulama jadiak pandai saratu beliau nang balik kadudua. Kan itu bunyi penitahan angku datuk mengkudut. Angku datuk mengkudun artinya tantang sembah dititah persembahan angku julah danjung tinggi dampak nanyu kadang malah memandang kadapan diri ambo kalau nang sanda anaknya tentu iyo pasintak katuju bayu katuju mempakai mencarikan ambo izin 100 sipaitnya kadapan beliau angku ninyak mama alim ulama jadiak pandai 100 beliau nang balik kadudu. Tapi karena mainnya cuma nimbang hari Allah parembang tinggi juga jan siang babi hari malam gitu jan babi minyak rancak panang kuanta ke tengah supaya beliau angku minyak mama alim ulama jadi pandai bisa meletakkan alur saratu patut sakitu bana kadapan angku datuk menggudul angku datuk bagi dua di sampai angku tentang sambah menyembah sambah angku juga pambak kadang banjuang tinggi saratu Mamulo kasan kebenaran yang kucaku dati suaru na samu di dangar po samu di pihak kabadan diri yang pulang menaik bijaksana. Tahu dia yang kata sampai tahu dia para senyum yang mungkin itu kalau menurut pasal yang Yesus tentu itu disentak atau bayu ketujuh pakai kadapan beliau angkunya nama alim ulama cadiat pandai satu je beliau nama lingkaru. Tapi maingi ke manimbang dua karena hari dah beremang tinggi dan siang kita pagi hari malam kita pagi minyak reda cuma kita minta nang saradang-radang di hadapan beliau angku minyak mama alim lama cadiat pandai satu je beliau yang melingkar duduk di rumah nangku ialah pati panah banta ke tengah tak dapat puluh beliau meletakkan dua satu pati itu pilih-pilihkan hari iyo benang bu angku datuk bagi wali sampai nanti dan detik kebenaran angku ucap pola ucap apa ini baik saudara rasanya detik pada sidang memberi pangkat karena memberi pokok dan anak bayi rasul kabar ucap bayi rasul kabar yo melakukan saja benar yang bukti baik Allah nang kalamunya yang bukti itu namun kini itu selalu panamu bandalaku orang tahu panamu kira kembang asia panamu langkah pak wih dari ibu manaku
Tang masaluit dengan narami ranti yang basilang maswaso tigaran buruang bisa lugo buruang gagak buruang karagawai ketika buruang garagitu kampe. Baik itu yang panjang tempi di batu sandi dasak indak yang maidang cabut indak. Pasti jam biak kata milang namun pantau baik tujuh saja dunia alam takabang namun ada. Apalah ada nama pakai nak sawah nak baladang nak sumandong anyung mandong masuk kampung ke dalam kota duduk na indak kabaran go tagak indak. Orang Padang memutar banang diputar lalu dilipet lalu dipatiku dalam tanggung yang nama panjang hidup tidak lalu sikit dan biasa dulu. Detik pandang Jawa samu kita layangkan penandaki samu kita tukiat kamamandang detik aja yang katih tuadah yang kata. Wahia minta minum jadah minta pemakan kabaliau angku minyak mama alim ramah jadi pandai satu beliau melingkar duduk teh rumah nangku kepunan sambah mau minta kadang-kadang kadapan angku datuk diduan. Angku datuk mengkudul artinya tantang sembah dititah pesambahan angku julah dan jong tinggi jambak nanya gadang alah kasan buah kabari dan ku nang katangah cakup pihak di baliau silang nan bapangka karadu nan bapokok dia teh pandang jauh dilayangkan pandang ampia ditukiakan dia teh ayenan kateh jodah nang katangah ku ayenan kaisi minta minum jodah nang katangah minta makan kabaliau angku ninyak mama alim ulama jadi pandai seratu baliau nan baling kadua kan itu bunyi penitahan angku datuk menggudun artinya tantang sembah dititah pesamaan angku jualah dan jong tinggi jambak nanyo gadang malah memandang kadapan diri yang ini tubuh kalanang kandak tentu yo biasa padaku pinta biasa bari tapi karena tadapak dulu di hadapan beliau angku ninyak mama alim ulama jadi pandai seratu beliau nan baling kadua Bama mandang kadapan dia rambu sebelum katu kabajawak sebelum gayung kabasabui. Nak posenta katu jo bayu yang nyu pakai. Lai kadikan wong adai di kau pusat itu gana kadapan aku datuk menggudu. Aku datuk begini wadi. Iyo manitah lagu. Tentang sampah menyambah sambang tujuh pambak kadang banjung tinggi satu. Mamulo kasan kebenaran yang ku cako detik pihak kebadan diri yang ku jarang kandak yang boleh tidak ku melakukan jarang pinta mungkin dan boleh tak bawai. Tapi sebelum kandak dan ku kawalaku sebelum pinta kawai tentu beringi angku sebelum kanai kulimi angku sebelum nabi karena tadabak di hadapan beliau angku minyak mama alim ulama cajik pandai satu beliau dan lingkaru. Maksudnya yang ku kini tu bayaran nak bayo bakato dan mamuah nak mencarikan angku kini tu cinta sifat atau nak kapuah bari nu hadapan beliau angku minyak mama alim ulama cajik pandai. Satu je beliau dan melingkar duduk detik rumah nangku lagi ke dalam adek lingkar pusat. Oke tu ini berita dan. Mana bu? Aku datuk pengen wadi. Sampai dah. Ada detik kebenaran nangku nang katangah cakola rencak berku di banyak seorang amar sunyuk ini kumpul asakan tak pulai itu kepala kan asal pinta pulai kan kuwali lagi dalam adek lingkar pusat kemenang. Angku datuk mengkodul karena lai pelaku pinta lewa bari menanti yang ku menurut sepanjang adai. Angku datuk pengen wadi. Iyo sampai bu. Tentang sampah menyambah sambang. Pampak akan banjuan tinggi satu di bangun ya kena mungkin dari kepalaku tidak mungkin dari mana nanti yang mau nulis penyadai. Iyo sama-sama. Angku datuk mengkodul. Dek tinggi batang lamu karareh panjang jalan lamu kesampai agak talambe ambu mengembalikan bana kadapan angku menurut sepanjang adai. Izin beliau nang tuamu pakai beliau nang barampi ambu juga mengembalikan bana menurut sepanjang adai kadapan dirianku. Allah bana nang kamu bantah kadapan dirianku ditantang panang jauh di layangan panang ampia ditukiakan. Ditantangan bana diangku nang tertumbuk kadapan diriambu. Ditantangkan ayah nang taisi jodah nang katangah. Ko ayah nang taisi minta ba minum jodah nang katangah minta ba makan. Di beliau angku niniak mama duduk belingkar seratu beliau nang belingkar duduk. Kan itu bunyi perintahan yang terjadi. Angku datuk menggudul artinya tantang sembah dititah pesamaan angku jualah dan jong tinggi diambak nan gadang. Malah rasul-rasulnya kini tunggu ditantangkan ayah nang katih jodah nang katangah. Pembarian di beliau nang tua rasul-rasulnya ditantangan ayah nang katih jodah nang katangah ko ayahnya sifat berminum jodahnya sifat bamakan. Di beliau angku ninyak mama alim ulama cadiak pandai seratu beliau nang basamu sakitu bana kadapan angku datuk menggudul. Angku datuk begini wadi. Tentang sampah menyambah sambang kujo pambak kadang banjung tinggi seratu di perlu. Mamulo kasan kebenaran dia yang puncakku dati suaru dan samu di dengar rupo samu di lihat angkat terlebih angku menyawak penita nambu bukan terlebih karena talambe pulau angku memintakan izin disipay
atau nan kabuah bayinya kadapan beliau ang kuningnya mama ani melama cadik pandai satu je beliau yang melingkar buat itu. Zim di beliau nan tua memakai beliau nan marampir ang kujuh malikam mana menulis sepanjang adat kadapan dirimu. Malah tentang pengembalian yang mungkin itu deti suaranya semua dangal pusat itu dia deti aja mengkatik ada katanya. Dia sipai minum ada sipai memakan di beliau ang kuningnya mama ani melama cadik pandai satu beliau meninggal buat itu rumah. Itu je beritanya. Mana yogu? Aku dah tak pengen wadi. Ia sampai dah ku. Nanti kebenaran yang punya katanya cakula rancak repudi banyak selama mana sujud ini kumpul memandang ke depan beliau sidang dan beri pangkat karaju naik pokok nanti suara semua di dalam ku semua itu lihat pindah kandak nama pindah nama. Pada sujud kandak di beliau sidang dan beri pangkat karaju dan beri pokok nanti ayat nak katih juadah nak katanya kok dia berminum juadah makan beliau orang punya mama aji ulama cakap pandai. Satu je beliau yang melingkar di situ pada akan Angku datuk mengkudun artinya tentang sambah dititah persembahan angku jualah dan jong tinggi jambak ini kadang. Allah kasan mana diangku nang katangah caku di tantangan pengembalian nambu kadapan diri angku. Di tantangan ayah nantai si juadah nang katangah. Ko ayah nantai si meminta beliau silang nang bapangka karaju nang bapokok. Ko ayah nantai si minta baminum juadah katangah minta pemakan di beliau angku ninya mama alim ulama jadi pandai 100 beliau nang basamukan itu benar bunyi angku datuk mengkudun. Angku datuk mengkudun artinya tentang sambah dititah persembahan angku jualah dan jong tinggi jambak dan jong kadang. Malah rasulnya kini tumpuk tindak kabagalah benar itu tentang itu pak siang jom malam bak hujan jom panik di tantangan ayah nantai si juadah nang katangah ko ayah nantai si baminum juadah nang katangan mamakan di beliau angku ninyak mama duduk kelingkar 100 beliau nama samu apabila lah mulai di nampang kau maidang beliau nama samu sakitu bala kadapat angku datuk mengkudun aku datuk bagi doa di manita aku sambang menyambah sambang kunjung pambak kadang banjung kini satu. Amulo kasan kabanaran yang pujaku dati suaro samu dirangar po samu itu lihat asumi beliau dati kandak beliau sedang bayi bangka kanjung bayi po tidak kabalah dana itu untuk vaksin hujan depan ni. Para sunyo yang mungkin ini dati kandak beliau sedang bayi bangka kanjung bayi pokok kandak mungkin lagi bakal lakukan bukan mungkin lagi bakal. Tiada ia nak kata juadah nak kata mak kau ini beliau menjadi juadah beliau makan di beliau orang punya mama alim ulama jadi pandai satu je beliau yang meninggal itu. Itu je beritanya. Mana ia bu? Aku dah tak pergi doa. Sampai lah bu. Nanti kebenaran aku nak kata mak cakula rancak lupa duit banyak soal senyum ku nanti selalu sebulan aku dari sabu duit kandak di beliau sidang nak beri pangkat kalau jualan beri pokok dek kandak beri balaku minta beri wani. Kata bang dah hari pangkalnya aku mau sebelum buang aku Angku datuk mengkudun artinya tentang sambah dititah persembahan angku jualah dan jong tinggi jambak nanyo kadang. Apa beliau laba mulai di nampang ka mai yang beliau bersama-sama segitu benar ada penangku. Aku datuk pengen jual. Dia sampai go. Sambah menyambah sambah kunjung bapak kadang banyak tinggi satu di permukaan. Kesan kebenaran yang dicoba ya semua budaya kan tuh yang bilang bersama. Sama-sama go. Aku datuk pengen jual. Manita aku. Kebenaran yang punya katakan rencana banyak selama kita Samu-samu kepada Allah kita serahkan ku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.